米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马布隆平安。Dadamikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Ato maru sapatama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I kasatakan turu puluh sepat atsipang tusap puluh siwa atusir suasa. Yo marikelun ji mosi I sinai alutok amitatui tuya tusaai a masasapatlay a pekuloh to nitiritan a mutepay a rikas I. Materi ku pising ningda tuna masasuar atau tapang staan. Suai Jiji 34章29节说，摩西带着10诫的法版从西奈山下来的时候，脸上发光，因为他跟上主说过话。Saligagaau matia urikat ko suan no kawas ami patati to orip no mita. Yo matulad kita I usuan no kawas ko mi paichalay ititaanan. Yo mararum kita I usuan ningda ko mi henumay ititaanan. Yo jiraraw kita I usuan ningda ko mi pamuchalay to orip ita. 上帝的话语如同亮光，照耀我们的生命。当我们灰心丧志时，上帝的话语鼓励我们；当我们忧伤时，他的话语安慰我们；当我们有过犯时，他的话语带领我们回归正途。米德伦吉达，我们同心祷告。Wamaaw misapuner kami to falujo amilayap to soal no miso. Nanay paterian iso ko orip no niam a palias na ito aman. Tak pakani ipitlutlo niam to soal no miso a tanutag ko pasoolin no falujo ato jirihatay ko orip. 天父上帝，我们愿谦卑领受你的话语，愿你光照我们的生命脱离黑暗，使我们因为遵行你的话语而信心坚固，生命安稳。Pakani I dalam anay ang anganutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamet no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。